Sljedeći sloj nakon vibroizolacije je sloj zvučne izolacije. Koristimo penastu gumu debljine 6 mm. Ovdje je veoma važno minimizovati praznine prilikom spajanja jednog lista sa drugim. Tako je efekat zvučne izolacije mnogo primetniji. Ojačanja metala u vratima namjerno ne zatvaramo. To je neophodno kako bismo minimalizovali stvaranje vlage ispod zvučne izolacije. Sljedeći sloj je dodatni sloj vibroizolacije koji nije ništa manje važan od unutrašnjeg. U ovom slučaju niskofrekventni zvučnici imaju svoje sopstveno kućište i nema potrebe da zatvaramo sve otvore i pravimo nešto poput akustičkog štita. Ovdje to radimo radi povećanja komfora prilikom korištenja automobila. Tokom rada list se hladi i dozvoljeno je dodatno ga zagrejati sa strane folije kada je već zalepljen kako bi se održala njegova temperatura. Što gušće i bolje prikatamo list vibroizolacije, to će ona bolje raditi. To je veoma važno. Na nekim delovima moguće je kombinovati debljinu materijala od 2 do 4 mm radi još veće krutosti i čvrstoće. Ovako izgledaju vrata iznutra nakon obrade vibro i zvučnom izolacijom.